evîn rojekî ji ezmanê şîn kevokê xweşik û nazenîn xwe berda berderiyê min. Ji hindir hinek zadik min jê re anî, min çend şîret lê kir bi dostanî. Wê bi dest xwarina zadikê xwe kir, min jî bi dest şîretê xwe kir. Binêre li min ey kevoka delal û rengîn, bilind bifre li ezmana, nesekine li van dera, xwe nedeyîne li van erda, lewra ev der ne li gor te ne. Her welatê ku ji te tê hezkirin, ku ji navê te re tê gotin aşîtî û evîn. Tu nabînî ma ji qelaçên dorîn, vahîn bîna barûdê tê. Seydvanên çavbixwîn û dilbikîn, te li ku bibînin wê berê tivingê xwe bi ser te bidin. Lewra vahîna doh çend hevalê te yî çavbelek, ser spî û bazı kesk, li ser van tehtikên han hatin kuştin. Ji qirika wayî zirav, ji canê wayî birîndar qîjek bilind bû. Dengê qîja wan gehat ser heft qatê asûman. Bi ber wan de kes stûyê wan, ji nikilê wan herekî din qutxwîn. Kes ser erda sar, erda bêxem û jan. Rihê wayî sivik bi firê ket, ber bi ezmanê şîn. Çend perîkê wan li ber bayê firîn, bedena wayî narîn li herdê ma bêcan. Xwezîka min ey kevoka delal, ku ji te bihata hezkirin, te xwe bêtirs danîba serkulek û şibaka, kesî kevir navê tiban te, bi ser fîrazî te seyran bikira, li ser heft iqlîmê cîhan. Here ji van dera, here çiyayê Tûrê Sîna, hilmek tecellî bistîn li nav darê zeytûna. Ji wir derbas bibe belda emîn, belda kevin, bi mihvandarî here mala ewil, demekî li wir bimîn, heft carî li dorê biger, selam bide bavê me Adem, tevlî Hacer û İbrahîm. Duvre birê keve, bikeve riya mihnetê, riya hesretê, riya hicretê, tê pêrgî şikeftekî bibî li aliyê jêra Mekkeyê. Li ser hedîgara dost sê roja bimîne di şevê, li ser hêrînê bi eşqek kamil bibîne xizmetê di ber şikeftê. Ji wir jî bifre ey kevoka delal, rêya xwe rast bike, berê xwe bide bajarê alîkara, bajarê qencîkara. Belkî bibînî hîn jî di axa sehra, şûna piyê wan kesê berê xwe dan heqîqetê. Pêk pêk bimeş li pey şopa wan, rê şaş neke tûcar. Di rîya xwe de tê gundekî bibînî, ku navê wê Ebuwa ye. Ji dervê gund tirbek heye, here ser, hinek li ser guhdarî be li hikmeta, bê çi dibêjin ji te re. Ku tu çûyî bajarê alîkara, berê xwe bide mizgeftê, xwe deyne ser kaba mezinê qencîkara di mihrabê. Bera destê xwe bi ser baskê te re bibe, bera kêfa xwe ji te re bîne, bera şûna destê wî bibiriqîne, bera perîkê bazikê te bibin kesk û şîn. Ey kevoka nazenîn, tu dayîm li wir bimîn. Ji ber vê kevoka min, can nazika min, bilind bifre tim dayîm, xwe nedeyîne ji ser ezmanê bilind, ezmanê şîn. Devrek ji zemana, ev çolê em tê dene dehl û bostanê şîn bû. Ji beleda me re xemle xweşik, resmek gelek şêrîn bû. Bi şênkayiya xwe nezerên çavan dikişan ser xwe. Bi germa havînê bayê hênik bi xatirê wê bi ser me dihat. Rêwiyên riya dibin siyê darê wê de, bîna xwe fireh dikirin, xwêdana xwe paqij dikirin,
تاسك آوا جمدي دو خوارن خو تير دكرن بإكرام خويا گلک عاشق و هوزانا هم گلک عالم و زانا دبن سیاوان دارا خبرین خود گوتن برقصا پلکن شین را حکمتین کتابا غزل قصیدین شعارا حلبستین عاشقا لسر وی کاش مقام بلی ما چندار زیتونا هبون کی دزانه به ایچ دور و زمانا بون شوانا دبن سیاوان پال ددا بدنگ بلورین خوی به افغان و جان به هزار مقامی دیلوکین خود گوتن به هر وقت روچونا آوا و دبن روحنیا ستیرا اره که وقا دلال وقت دارا توا پل خود وشاندن به تمام خملا خو او شیندمان به هبونا خو علامت هبونا جینه بون او از چه بیجم سون خوارب و یزدان بناویوان و هارنگ گلگ روجهلاتن و چون آوا ام دوی خوشیه دبون لی سالک هات کوزبستان گلگ دریج بو گلگ دومان قامك برف كتبو سروي عرده عزمان نما خيابو جغمام وتيبيه افتاريتيا لسروي برفه هلبت نبخير بو زورزورا غورا دهات بفرتونيرا دزيزيكي دينيوا سكاكان افروج روجين گروه رچابون روجين وحشيو هوفابون لورا خبرداج چيه چند حراميا بركو بورد دستيوانده به دست بریناوان زیتونین اختیار کرن چند چوک چند کبوک فرین جسرداران من بستار قفلین او هدیگارن هیامین کبن بیدنگ بسر برفیده کتن بوان را هیویو خیال منجی کتن وقتی بو صبح دنیا و بو عزمان سایی بو لی کسی ندین او زیتونین شین لجیوان بروفين دل شوات و مهربان لخوا خستن لخوا كرنشين گرين و گرين و گرين او روج غيدي جمع نمزگينك نشاهيك هاج آفاقان آوه بن روی عردك كيم بون يك بيك چكيان كهني باران نما باري جعور بهاري دار يك بيك هشك بون دحلو راس قليان نماشين هاتن در خندارا لشونا واندارا اقليم لما هشك بو عارض لما هشك بو دل لما هشك بو ام شوتين دوی آگري گلك سالا ايجار از يقين دكم كتر شاش كريه لورا افدر نلگورتنه اي كبو كادلالي ما تهين بميني لواندرا بيشتي كول فير شين ناي زيتون بيشتي كول فير هاتن برين و بيشتي تجمن گهداري كر افسر انجام بفرة بلن بفرة اي كبوكا سر افراز هر جوان درا هر وار شين وارن امثال بهشتو جنتي خوزيا من بتبه كتخوى لورديني لورچيكي هيليني هر ای نازکا نوجوان ناوی خوش ناوی تیه ناوی اوینه ناوی آشتیه ناوی آزادیه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بناوی خدای رحمان و رحیم حمد و شکر و پسندان بکاملتی جرب عالم ربه صلاة و سلاف لسر مزن ما محمد مصطفى به تماشوان عزیز بینرین هجا دیسا به برنامه سرنامه ام پیشبری ونه دماواب خیر به دکا دریه دل خو بکن ام دخوازنج دل واره ببن میوان ام دخوازن دیوان خو دبن عاصمان دل و دینن دستگر و گشت خو بکن لسر عرض جیهان و کردستان دیسا ما دیوان خو ما لسر کانیه دانیه میوانک می بقیمت هيا ملا مصطفى تورانی ازداری میوانه میا انشالله یرو مل سر جنو جاناوی
لسر هلبستوانی وی ام باخون شخوا دسپیک ده ما هلبستک جه گودار کر ایرو ام دخوازن زیده جه شخوا هلبستا گودار بکن جبر ویناجی ما بشکلی هلبستک درج ما دا سیدام بخیر هاتنه سرچاوه هاتنه خدا جوار راضی به موش بخیر هاتنه سرچاوه پیشی ام دخوازن وناس بکن کرم بکن ام وناس بکن بله ناوی من مصطفى تورانه از سالا 1976 لباجار مردین قضا کربورانه لکنده شکفتکا از هاتم دنیای پشتی 6 سال بهوری جبونا بابي من ملاب والسيداغو ما مالا خوا جبور باركر ام هاتنا قندكي ميرديني جارد بيجن عمباري لبر عمودي وداري دناب حردو قندادية زارو كيامل ور لبر باسفو ملور الجنبابي خوا قرآن في إركرة معلمين ما مكتبة بيشيجي ملور خواند بيشتي مكتبة عولجي ام هاتن باجار ميرديني ما مكتبة جيرد بيجن امام خطيب ملور تدريسات اخو كر و بيشتي ملورجي امام خطيب قدان ام درباسي ديار بكر بون ديار آمده بون لزانینگاها ادبیات مخواند پشتی ویجی مدست معلمتیه کر ماموستیه مکر سال 1998 بو قضا مردین جرد شمرخ مازی داخ ملور 6 ساله معلمتی کر پشتی ویجی ام هاتن روحای قضا روحای سریکانی جیلان پنر جدو 1004 حیا ایرو املفر بله شخوا خود جورازی به امی کرتایی وری بو ام خوازن جاویا وکن و قرآن درس قرآن والجم سيدا بابي خوا ملعلي ودس بيكش خوا بشرا امام خطيب وجو وخونديه اما بحث هالبسبانيا وبكم بلي بيشم خوازين بين بشدوا فقطي وكير ونكر وخوندي نخوندي جبونا كم مكتب دخوند بله كالكي وقت ما فقطير تشينبو تراستي بيجي بله لبلي تشن هافينا دماكو درس ندمان بله يعني وقت دمهاوان امد تشون لبلي تبيجي مدرسة دائمي من خوان ام تشون وشاي سيداي ملا احمد قوي صاحب رحمه خدي ليبن صال نوتو يكبو ام الجموان قدري دسيمها امان سيداي ملا القدوس درستان ما ودا جوان رازي بمتين دستي هوان يعني دسبيكا علمي عربي وان مهنك جور خوند او جمارة بود دستك جبونا خوان درامي امام خطيبي وكيدن مشخورش درفة علمي اسلامي ما خواندن و ديسا دمك يجي نوتو سيبو ام چون گنده خان که جم سیدای ملاب حمد ما مستاز گفتم پنگیر دبرم بریم هن خان که وقت جم رحم رزمنا خدا لی بالجم سیدا مل احمد کوغی و خواند سیدا و چای لکویده که دیجیا بله سیدا بسم الله بو بسم الله يعني والور هافيني ودرس عربي بله دسبيك عربي امثله وان امثله بو غاية بو بينا بو سيدا ملعب قدوس يو شاغي قدان دبو علمي خويان ويجي برد خان علمي خو قدان دبو بله لاكثري وي درس دامه بله درس عربي وكيدنج درس قراني قراءتي تجويدي انا جي درس سيداي ملعب القدس درس دا سيدا مل احمد بخوجي ودرس درس تبرك كان ما درس داي اللي بره بهتر سيدا بله
ليكولين وكولين ذكرن سر علمي بله يعني جبرجو بيتر بعلمي بله مشغول دا كتب ونويسي وفخطي دا كتب نويسي ليكولين وكولين ذكرن بله سر فقه وشاي هدية الحبيب نشاش مو شاهد النبيسي دوي دمي دبو حديث الحبيب جبر وينا يعني دي ساون وسيداد دي دوان خبات السيداد يعني سيدا او خبات اخوا المدرسه تكر يوصل جيكي خاص تكر يعني اونجي دبون شاهد جارنا الي كاري بشكل كي تشي دبو ودا سيدا هبو جهوي هبو المدرسه بله جهوي جهيدن جدابو بله والجامعه جي والحوشة جامعه جي سيدا انسان كتابعي بو بله عالم دهات الجام وارا هغرا مذاكره ذكرن بشكل لشغلي بله خانكي وگو هاوی نکدم یخصد هاوی نکدم نوتو سه اون چونه خانكي جم ملب حمد بله ورجي ولساد عربي ودومان بله لسا مخوان هناك الجم سيداجي مخوان لسا جي مسر قراءات وتجويد لسا مسكنين بله لسا جي فقه مخوان حديث مخوان سير مخوان وكتابه تركي جي ما خواندن اسلام يعني بله وقت اقول خانكي براستي بري نابدمه كي ام چونه مالي خانكي ده بو بحث جي قوتن ما مصطفى توران لفيدا كي فقط تكري عندي في دقات وجيكي دقات ونزيكي جامعي بو دوي دمه ده ما وقتا يعني فقطيه بشخوا ملاب حمد ور درس يعني مالي جامعه جي او بشخوا بله مالي جامعه ودرس جويد دا كسكي جو ام ناس كن و باور دخان كي هبو يعني تشكي خوش يا جي تعال جوي دمج قندي خاني كي جي كيو جدا هي بروينا بيراوت چه هي يعني قالك دمي خوش ما بهرا لخانكي بله لبلي دمي حزين جي تشيبون هواني مرك ودخاندن هناك شهيد بون دبي دماني زيكته شهيد عبد الجليل وبحبر دخان بله شهيد عبد الجليل شهيد محمد شريف حبكي جمع بشوتر بون لبلي نقل كي ما بشوتر بون وانجي دخان وانجي بمر دخاندن انساني قالك هجابون رحمة خذ الوان بقي تعالى شهادة توان قبل إن شاء الله آمين إن شاء الله بشكل بشرة خانك ماموستا وبشكل هاويني وفقطي كر يعني خانك داوي بو ما فقط يا أخو ما خلاص كر بيده ما دومان بيده أم إذا أم شو مكتبه وبيشتي بصالحي أم هاتن بجر قوسري قزلتبه لسا أمان مدرسة جامعة لسا أمان ويجي بهتر لسا درس فقه لسا سير لسا قسمك عربي وبهتر جي تدريسات قرآني ما بخوجي مدرسة قرآني دا فقه ما جي هبون هنجي قدري ديسي ما هاجي مالو الخدمات كر قزلتبه وهنجي ماليسا دومان ما خلاص كما قدانت وهم شنو يونيفرسيتي إذا ما خباتي أخوة اليونيفرسيتي دياربكر العمدي كتاب ريزي وقدان سيدا أو يمكاني ما تشينبو زاتن شخوا و هاوينا بو هاوينا تنبو وقتا مرود شو مكتب مروجي قد بوجي اما جالي كيف جي يعني هم فداكاري تذهبوا يعني تد وقت مكتب ذات مرول مكتب وهاوينا جي خلق يقول شون شغل يقول دقاريان يقول تمرو وقت خد دا علمي ومروج مال جي دور دكت ذاتا وقت مكتبة جمال دور بو وهاويني جات جمال دور دكت زحمت بو حقيقة وروجي زوراني برامه خدش باوي مرازي و اما الكي نقل كي دولة من بون بمادياتي حقيقة وان هبو ام جوانو بشغل يعني حقيقة وان هبو مالي وانجي بكرايا هناك هاوين ام دچون دو شغل انجي جانا ام چون نشاط اجدا كدو دارا لبالي هاوينا قالك جاري بونا ام دچون مدرسة ومدخوان بابي مفتلي ما حقيقة قالك سرمایه خود جرازي به
لك حقيقة ما حلال بكر لو زورهم هم تدريسات قرآن يذكر هم جي مدى علم عندن بصاروا بي هاوي حقيقة سر ما هي بار الدنيا وجي عليكي ودقات سيقات بل او جي شريكي وخيرا شريكي ما ان شاء الله ما مسوون كيف كن امي هرن نابري بشتي نابري ان شاء الله امي دي سال پیش بری تماشاوانا قصيده كلمه گودار بكن تماشاوان العزيز بينارين بقيمه امي قصيده كي هرن نابري بشتي نابري ان شاء الله من پیش بری وبن كاني قلا بحر وفا وكان ما درى صدق وصفاي وكان شفي يا عبا وفاء وكان محمد مصطفى كان شفي يا عبا وفاء وكان محمد مصطفى كان يقلا لطيف وكان قامته شبهه عليف ومسكن دنيا بروضة شريف وكان محمد مصطفى مسكن دنيا بروضة شريف وكان شفيع والمذنبين وكان يقلا لطيف وكان قامته شبهه أليف ومسكن دنيا بروضة شريف وكان محمد مصطفى مسكن دنيا بروضة شريف وكان شفيع والمذنبين وكان يقلا شاهي عرب وكان حاكم بأصل نساي ومعجز جوية فرب عجائب وكان محمد مصطفى معجز جوية فرب عجائب وكان شفيع والمذنبين معجز جوية فرب قلاك وهر حفظ عصية إيمان وفلاك وخادم جبايا ويبون
الملائكة وكان محمد مصطفى خادم جبايب الملائكة وكان يا شفيع المذنبين قر مؤمنا قر كافران وقر حاكما أكابران والله حمية بمران وكان محمد مصطفى والله حمية بمران وكان شفيع المذنبين كان قلب شاه كرام وكان صاحب بيت الحرام وجبرائيل والذكر سلام وكان محمد مصطفى وجبرائيل الذكر سلام وكان شفيع المذنبين